na Kado Habiri umenye ko uno musi aragwaye ararembye cyane. Kado Habiri aragwaye ararembye cyane, ari mu bitaro ararembye gose sana, asa n'uri ku mviro, ararembye cyane, arakeneye amasengesho yanyu, arakeneye ko mumusengera, arakeneye ko mumushira mu biganza by'Imana kugira ngo yumve kamitende, yumva atomoye, yumva ameze neza. Mumenye ko arembye cyane, bimwe byo kuvuga ati umuntu ageza aho urupfu rushaka. Umukunzi wiwe Chris nawe ho kumwitaho, naho yahuye n'ibyago, ari mu gasho, ari imbere y'inyamiramabi, ari imbere y'ubutungane, ariko arabazwa avuga ati niwe yagirizwa gutanga somo kwa Kado Habiri, agomba kumwica, niwe yagombye kumwica. Kumbe Chris arabeshegwa, uri karabikora nawe ari hagati yabo, umwe agomba kubitaho, umuhenda ati reka nje kuraba sheri wawe mu bitaro, ndabera mwitayeho, kandi nawe bino bintu hano ndiko ndabikurikirana, ndiko ndavugana nabo ku rwego rwo hejuru kugira ngo ndabe nayo ko bagutezurira. Ni hatari. Yes, bakunze bamera ko TV 257 nkunda ntago nakuramutse ndakwibuza amahoro y'Imana bane nawe, ndakutse kuri one baby Alaska from Cheti Paradise KBBC, muri kumwe mu gano bya Miracle TV 257 iganiro Burundi Talent. Nk'ibisanzwe na Mosi tuje kuvugana ku bijyanye na filime agatsirikwa ntigahere. Muno misi ariko haravugwa cyane cyane inkuru abantu benshi babonye muri filime agatsirikwa ntigahere. Ndakubwira ko bayibonye mu gatsirikwa ntigahere, aho benshi ariko baravuga umukobwa Shaselina mu bwati ndakwanga urunuka kuko sigaye ndakwanka kubi kubera ko inabi wakoreye Kado Habiri, bagaca bavuga ati ndakwanka Shaseline. Abenshi na benshi bavuga bafata ibyabaye muri filime, ibyo biboneye muri filime bakayifatanya n'amarangamutima, bakabona kumenga Shaseline ni umwana mubi, ni icana kibi nyene, bagifashe bogishishura nyene hatari. Ndakubwira ati ino filime rero Shaseline yakoze agasha cyane, yakoze ibintu bikomeye, ubusanzwe yakoze ibintu bigoye no kwizera ko byobaho kabisa, ku buryo yafashe kubera urukundo rwiwe, yafashe umuryango wose, abantu bose arabahunya, n'uwasigaje avuga ati jewe nkeneye urukundo rwanje Chris. na Kado Habiri umenye ko uno musi aragwaye ararembye cyane. Kado Habiri aragwaye ararembye cyane, ari mu bitaro ararembye gose sana, asa n'uri ku mviro, ararembye cyane, arakeneye amasengesho yanyu, arakeneye ko mumusengera, arakeneye ko mumushira mu biganza by'Imana kugira ngo yumve kamitende, yumva atomoye, yumva ameze neza. Mumenye ko arembye cyane, bimwe byo kuvuga ati umuntu ageza aho urupfu rushaka. Umukunzi wiwe Chris nawe ho kumwitaho, naho yahuye n'ibyago, ari mu gasho, ari imbere y'inyamiramabi, ari imbere y'ubutungane, ariko arabazwa avuga ati niwe yagirizwa gutanga somo kwa Kado Habiri, agomba kumwica, niwe yagombye kumwica. Kumbe Chris arabeshegwa, uri karabikora nawe ari hagati yabo, umwe agomba kubitaho, umuhenda ati reka nje kuraba sheri wawe mu bitaro, ndabera mwitayeho, kandi nawe bino bintu hano ndiko ndabikurikirana, ndiko ndavugana nabo ku rwego rwo hejuru kugira ngo ndabe nayo ko bagutezurira. Ni hatari. Bisigure ko umwasi wabo wewe abinyegeje hagati, umwe arazi ko umwasi ari wo mwasi wabo, ariko ubundi we wazi ko umwasi wabo ari umukunzi wabo, wowe ntazi ko umwasi wiwe ari wo mubagendana, ahubwo wewe azi ko bagendana n'umukunzi wiwe cyangwa ari umugenzi wiwe mpampe wa mugenzi w'inkora mutima, ariko wewe yamunyegejemo nk'impongo mu bigori. Ni hatari. Impongo nisaba indaro ikigori kombi igomba kukijya nitanje. Murako kanya rero Kado Habiri wiworarembye, nawe wa wundi nyene mugira yumwe yatuma remba agiye kumurama mu bitaro, aho ngo amuhumurize, amugire neza, amufashe, amugire gute, ahubwo amukuyemwo n'impemu yereka arahema z'ivyuma arazimukuyemo kugira ngo arangize ibihere. Aho kantu rero karatumye Shaseline bamwanka,
kantu kariko karatuma Chanceline bamubona ukutariko kariko karatuma Chanceline avugwa cyane mwino misi mu bakinyi ba filime bakubwira ko Chanceline muno misi asa n'uri kuri hit iteye ubwoba asa no hitinze cyane abatazi Chanceline mu mwibuke muri filime Feluge no kuva hariya muri Academy Film Academy Burundi Film Academy niyo azanana uno musa ko karakina filime batazira agatsirikwa nigaheri ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo filime ikundwe ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo filime yamamare igere kure awe ariko araza mu isura tutatumenyereyemwo Chanceline tutumumenyere mu filime menshi azano ari wawunde kundana w'urukundo rwinshi rukomeye urukundo urukundo ruzira kanenge urukundo rwuzuye kweri ariko no munsi yaje ari mu bad woman kweri ku rukundo rwe yaje avuga ati niginyo ndavuna n'indiri mu nda ndakorora kugira ngo nshobore kwironkera urukundo rwanje kwigarurira urukundo rwanje ibyo bintu birabaho ari naho mpamvu babyitire agatsirikwa ntigahere kenshi na kenshi iyo umuntu yakunze kenshi na kenshi iyo umuntu yahuye n'urukundo rwe rwa mbere biramugora kugwibagira biramugora kusanga avuga ati bino bintu ndakeneye kubifuta ndabikore muri jewe biramunanira ku buryo yumva umenga yokora buri kimwe cyose yokora buri kintu cyose kugira ngo yigarure umutima wiwe yigarukane rwa rukundo rwiwe yigarukanemwo wa munezero we wuzuye naho mpamvu iyo filime bayise agatsirikwa ntigahere kuko kuri wa agatsirikwa ntigahere ni wa munezero aho ahabwa na Chris cyage bari bakundanye ariko avuga ati Kado Rabel mbere yuko ntwaye umukunzi wanje sindakorohereza buri kintu cyose ndakuraho kugira ngo mbone nanje nisubije urukundo rwanje ndyohewe cyane ni hatari abariko murakurikirana rero filime agatsirikwa ntigahere ndibaza ko muriko murabitahura cyane abatari ko barakurikirana nabo ndibaza ko hano hantu basa n'abari mu rujijo nibaze rero ko bace basimbira kuri BMT Buja bagakurikirana filime agatsirikwa ntigahere igeze ku bice indwi iracyari hafi cyane ndazigana ku musozo vuba nawe ukayiraba ndazi wobogera kuyirangiza nawe wamaze kuyikurikirana cyangwa wamaze kuyitahura rwose nawe ukamara kumenya amabi urukundo rukora mu gihe rwaheze nabi amabi abakundanye bakora mu gihe bavanye batabishaka urukundo ego ni sawa aho ruri haba umunezero aho ruri haba habura gahinda aho ruri haba ikintu cyose cyiza ariko ni mu gihe rugiye ata muntu badasezeranye cyangwa batabihurije ko hari igihe ruzana ibintu bibi mu abantu hari igihe ruzana rukwega karambaraye ni hatari kuko bantu bavana batabishatse iyo basubiye guhura wowe watwaye imwe muri abo uragira gahinda pe urashaka kubabara cyangwa ukababazwa bikakubako nk'ibyabaye kuri Kado Rabel muno musa gwariye mu gitanda muno musa ari ku gitanda cyo kwa muganga yabuze buri kintu cyo na kimwe yokora kugira ngo kumbure ave muri kano gatego ntazi ibyo arimo ntazi biri ko biramubako wowe abona ibiba byose bigize ni hatari kandi abasezeri reyipuriza amahoro y'Imana bane namwe ndababwira ati kandi mubandanye mukurikirana agatsirikwa ntigahere ica kuri BMT Buja ukagenda uyikurikirana nakubwira ati ntuzohomba uzohungukira byinshi cyane kuko filime irimo inyigisho nyinshi irimo ubutumwa bwinshi narujya umaze kuba irimo ibyamamare nka Kado Rabel nka Chanceline nka Chris Izo nka Mimi Mireille n'abandi benshi uzoca umenya ko filime ikomeye cyane irimo ibyamamare imirimo ibyamamare nk'ibyo bikomeye cyane ibaratunganijwe neza Ego nakubwira ati ni Miracle tubavuze verisa wasawa turabakunda gose ciao ciao hasta la vista.